Disebut azan. Benar atau salah? Panitia tolong dikocok Langsung ya. 07 Aca. 07. Ini mati-mati dulu, udah tidak galak itu. Iya, baik. Amat rahim, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bipilli wa ni'madaya fam umat sama oyami tuliro. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikana bima wajahana Kina ajabana. Amin. Yeay, tepuk tangan buat Aca. Terima kasih Aca. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ustazah Mesra. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bijiha hablum min masad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cucu ngeyu Artini Mbak Pinal azan di Musola Ar-Rahmah Asyhadu anna Muhammad Kolbi. Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alas falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yan. Fokus ya. Fokus. Seruan atau panggilan sebagai ajakan menunaikan ibadah salat disebut azan. Benar atau salah? Kan sekali lagi jawabannya, jangan jawab. Diem we, angkat tangannya we. Nak bener nak salah terserah lo. Dengan diri serewe. Yang jawab salah silakan keluar. Ini agak ada sesi kedua. Yang kalah nggak keluar dari sini jangan kemana-mana. Kita ulang lagi. Ya,
turun lah, turun. Agak jaraknya agak jauh dikit. Oh, Iwan. Gimana? Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang di sana. Oke. Iwan.
Asik. Asik. Sini lagi semua Hai. بدل شمسا